ua mai si yo patuna loa e ne laui a fe Kula ua tonu e te fua ki alo se o isi e te tau makoa ki fe Fio tolola pe tolona nai a fe Wisa e na ua Fio toala pe tolona nai a fe Wisa e na ua e tae na whamama e o si e te tau whonua nai a fe No se si ngoue takawhia e lai one Manu leo pulu sila oe nai hosi te E toki mofua tori e maupasi fe Turi ki e wha e uri tapu tafoe O kou kore ke u whamalomalu atu he talamalo e whanua. Pea moe lotu, pea pehe ke ako, ka e whahoka ke tau programa, pe me Hawao University. Pea o kou whakatulou atu ki he ka mahaku rea, pea moe iai, o ngahi nau kotoa pea. Pea o kou whakatulou atu ki Kula i Senee, ai o kui ai ku whaafe ki he pongpongini, a Fetuani Moekie e Kula, pe me hanga Senee i civic loans. Pe o kou whakatulou heni, me a heni, mai moa ko heni, pe ke lahi le ore o Tonga ke Australia, ke tistu i halangingi, ke apikopo ono, kankau whanua whare a matapure, pe pehe whoki ki he kāinga, e ka hene una o mea hen pia moki motor, ko toa pia e Tonga, ho eki pia mo e Tonga, ko toa pia mo mea mai me he tapa ke he o ku taritali rei, e he ope o mau taritali rei he ne o ku taritali rei a Fetuani Moekie e Kula, ko ne fofua polokala maeni, pe koe Managing Director ia Pacific Loans, pa ka ngata i ka kune hako ki ono PSC i e lo au. Pe whawhiawhia e Fetuani ko lawe i pe ai au whemeo e kina, ka koe ngā koe whainga maare koe nipa koe kamata aeni koe o mumea ma pe hoi me ka inga koe makawe ngā ena koe Liliu, ai Fakakaukau oi Tonga i Muli ni, ai Tonga i Muli ni. Koe ngahi Liliu, o kawai moanga e Liliu ke ne mo i whaka ekonomika, whaka sosiale, whaka politikare, whaka fua, ka tuku ke a Fetuani, ke ne kamata mai, pe whaka noa pe a te matoki hoko ta te MALO apito Fetuani, ka tukat ka te koe. Malo apito Profesa Siosiua Lafitani, ai tuku mai whakamarie, pe a whawhetai peke o tua i he i tauhi mai au ui, tau au sia mai ai aho whafofa koeni. Kai tuku pe mua ke whakahoko atu ai whainga maari e koeni ke taranoa mo koe, i le ope, whekau aki pa mo e angahi mea au tokoni mai ke he tau mo ui, le tau nofo i Muli ni, ka tau tau te whito ki Liliu e Fakakaukau. Mahalo koe kaweinga ia koe ia o e taranoa, Profesa Siosiua Lafitani. Ko tau hiki mai foki Muli ni pea au tonu ke Liliu e Fakakaukau ke alu tatau pa moeanga koe ia e Fakakaukau ai Muli. Ka ko tuka te ka koe Siosiua ke whai mai pe e ta pokalamanga tātou ki tarata noa i pe. Ia, e Fetuani, pea koe ta kawe ngā ena, pea
ki foki te ta whanonga atu ai ia ngahi porokalama e whia e koe tōpiki o ku ki loloto atu e ngahi mea te tā wakai ki ai pia whālahi. Ka koutui koe mea me nofo ai e ta kaweinga. O me nofo whekau aki pia moe Liliu. Mahino o pito pe Liliu wha sosiale, wha politikare moe hāfua e mo ui. Ho tau kāinga he tau whetukutuku mai, Tau te whito e ose hanga he taimi. Hange ko ki tau tolu, ko tau tolu eni me tō tangata o no ua no tolu. Pea o ku Liliu pe whakakaukau ia a ki tau tolu he kaimi ko toa pe. Ko mea koe te tawhenga ke tatalanoa ke mo ke hanga hulu mai whikau aki po e ngā ue o ke whakakawata amaki ai. Ai, ko Liliu, o Liliu pe fu, tau maa si o hei Liliu, tau o mai o se tawhia o Liliu. Ko toe nia pe koe tau Liliu o ngā unu ke hafo i po ini e taha, pe ku tau wheliuri waka lo pe pa tau pe whoku pe ke mea na tau hao muia, Ai a koe mea e mahalo ko whieta noa ke ai he koe lahi whoki a tau tolu ia. O ku te kaipeke Liliu e umea laha ia, wheliuri wake a taka ia koe ni, Ai a koe o hinga koe ko whe take ke ta noa. O ku tau Liliu hake pe tau tolu ia o spa tau whoki. Ki he fo i kamataanga koe o u tau pe koe na tau fufua hawai, o tau toe nofo pe fo i mea koe ia, pe koe u mea koe ne o haka e tau tolu me i Tonga, O koe kaha no kovi, ka koe me a pe o kui aiha o mea he tau mo ui, te tau lawa o ngā unu ai me fo i poini koe na tau tu uta mai he ni, mo whai kau e tau hamo me i Tonga. Ka te utu koe, ka te koe Fetuani ke hanga po hulu mai he alu o hata hau ke o mea te whito ke whaamu ke whai ke tatanoa, Koe MALO a pito Professor Lafitani. Koe sai pe MALO o sai ke talanoa tu pe hinga we kono whakahoko. Ai sio koe ki he Liliu koe ai whakakaukau koe ai kainga Tonga. Ai koe ki ngata pe he kainga Tonga, ka koe Pasifiki katoa, Haamoa, kau Maori, Niue, Fiji, ko Liliu e whakakaukau. Whakakaukau ia ko Liliu he tainimi. Ki he te whito i mea koe ngau whaia ngā au he tainimi, ai whakatau api. Ko maua, koe tau, alo ni tau e taha taha. Ai e tau taha taha i siulai e tau ni, ai whakakaunga tāmaki e ki ngā au e koe ni. Pea, koe tupunga, ai whakakaukau ko ia, mei he taimi koe na whae ngā au he panke. O sio ai koe, o kuhangi he kakaia koe o whonuani o ui tau tolu, foi mea e ua. O ui tau tolu koe kau renters, koe kau defaulters. Ia, o tau manako ange pe ke o te tau whakatau ha tau api, tau nofo rent pe, o koe ke tau tokanga tau tolu ke tau ripoti, he tau rekoti whakatau, ai credit report. E koe foi mea e ua na masio ki ai mo e hoa, mo si ilia, i he taimi koe na ma i lotoa he panke, pia ma whakakaukau, ko tui pe mahau tonu ke whaiha Liliu. Pea makatuunga mea ai whotu koe ni, ai ki whakakaukau koe ni. Ai a whoki ki mui, wāwhe taha wā, wāwhe taha tolu, sio koe ki he oku iai ai fie mau, ke iai ha taha, pe ko haki i kulupu, ke toko nii ai kāinga, ke Liliu e whakaukau, whenga ia ke whakataua haki i pare pare, whenga ia ke whakalirei ai rekoti, pea nofo ai, o te whoki. Ko hiki whakalakalaka ai whamiri. Mako kamata e koe o whotu e kautako ni, lai kai ke whaingofua ia asiu, kai ke whaingofua ia.
na e mi tau e tolu tau wha, e whenga koe ke mo ui. Au pe ke wha miri. Mahino pe foki a whakaukau, e nofo pe wha miri o tio ange pe mo ui koa pe i kai ka nau toki afe mai whakaukau. O kuongo atu besi wa. Ia o ngare le hokat pe koe whaafofa. I o mahal koe ki kamakamata peka tato ki hoko atu pe. Ia, koe mea maho inga ia o hanga o wholahi mai rewa ai foi te fito I whakaukau. Koe mea ia koe me nofo e te talanoa. Koe me nofo i ngā au e te fito ko mo whai pa ko whaampe ke nau tolu te kai ke nau mea I. Koe tala noa eni ki e whatongia mo tolu mo os mea I, whaapito pe. Koe kaukaha koe nuku a Fetuani pe mohono waifi o whina, pe mohono whamiri, koe Pacific Loans, ai koe kaukaha broker, koe uhinga unau tokonia. Ai kakai ke whawhaingo fuai, mo whawhainga maria, mo whaloto lahi ke kumi a nau api. Hange koe ne ki I hulu mai koe ni ko whai, ki kau ngā unu, me he whakakaukau ko hange ko ai o whakakarase aki ki kau tolu, ko e tau totongi, tau rent pe ko e tau rent ki he private property, pe ko e government, ka tau rent. Aia koe mea ko o ku tokanga mai ke ai polo kalamani mo tokanga mai ke ai a Fetuani pe o ku mawhaamu ke matalatala noa atu ai mo o atu e Fetuani a ene tau kei te fito me mea hange koe makawe inga koe Fakakaukau oku Liliu, pe oku Liliu koa pe kai a e tau sio ki he mea maho inga koe ni, ko e tau alu me he totongi rent, pe oku ihena Fetuani ke ne tala noa I mo ne hanga o atu e ngāhi hulu ke, oku I kai ke I whainga taa, ka oku malawa ke whaingo fua a oku mihao api iheni, pa koutui, o tau whainga maari e ko I ngā koe managing director, koe tare ki kāhen o Pacific Loans. Pea te ne hulu te ngai mea ko toa pe whika aku mo e tuu wha ekonomika he whika aku mo mea koe nika te whaafoke atu e Fetuani ke hoko atu MALO. Ia. MALO abito siua. Pea koe anga koe o sio ko he taingimi, ko Liliu e Fakakaukau e ngāhi toko lahi. Aia me he whita o hongo fulu koe ko osi e whakalele koe ia o ngāwe koe ni. Tō ko lahi apita ngai whamiria ko Liliu e Fakakaukau o whenga ia ke mau haki I pare. Pea o kai ke whaingo fua. E ko lahi foki o si mahino peka te au ai tau nofo whakatonga o ki ai ka venga. Koe mea maari e taha si ua ka pau koe taimi ko o ku aloha whamiri o talanoa ki he panke. O kai foke mahino he pālangi ia pe koe hae ka venga. He whakamatala atu koe. Ko whē saving koe na o mahi na whiha koe ki mui. O mai ki na ave ke whai ake maari, ave ke whai ake putu. O koe ke mahino ia he pālangi. Koe mahino e ange e au. Pea koe taimi koe e whai ai kore koe ni ki he panke, o ku paurewa ke whai e tohi. Aia koe tohi a koe ia whakamatala ai ulungaanga o whamiri, koe hā ai nau mauanga paanga, koe hā ai whakamore, koe ha mea ulahi ai whakamore, koe ha mea ave ai seniti ki he tama koe. Aia koe umea koe aia ku pau ke whakamatala ki he panke, I
e fo imagino i he panke. Yeah. Ako pa tigalat ko ke hangaton ke panke o whamatarat ka toa haunga mea. Ko tui pehe kai ke futokoni mai a panke ka ko he fugahi mea o ke whamatala ka nauton. Wai pe mea ton ke tala ka nauton, wai pe mea o kai ke tau mea ke tala ka nauton. Liko lipe. O tonu pe ko to tonu. Ka pate nau eke mai pa ke talange. Pa paure o kai ke nau eke mai. Ke talange e koa. Maha koe mea ko o la vai ni professor. Aia koe mea ko fie hua to fo I whamata. O ku ke aware pe ai video ata o te asi mai ka o ku ke iongo mai pe honore o ke mo mea ai pe ko foi whamata la kone whai na tok whai e Fetuani. O ku tau pe he pe koe mahu inga ia koe ai kauta Pacific loans ko ho hu mai ko ho mo hu mai ke tokonia mo hulu hulu neongo pe koe ha e nau pacheti koe ha e kavenga koe ha e tuunga whaka ekonomika ka aku malawa ke mo hu mai o vahe atu ai ngahi ha e malawa ke whai mai whanonga. He ku ne mahino ka te au koe ku sio koe mo talanoa mo ka mata ke asmai ho o tu waku mo mea. O ku ke hanga pore I mai ka kai ke mo ngā ue ke whai ha. Ngā ue ke sio ange ke hanga o taki ki nau tolu. He koe tau parapare mafo kia koe ange koe ni ka te pehepe o. Uka ke ula wati po site api koe ku income a ngata pe koe anga e ku wahinga. Pea ku tau sile tau tore tau nofo e Australia ni koe te ngā ue he kau whafufua koe wahinga ia koe a o tōro ia he. Koe te ngā ue he ka kou whia mau ke ula ki tātā no mai he ka kaiko o ku ngā ue mahino o ku ngā ue o ki kai ke mahino pe koe anga he nau saving koe hai anga te nau lawa deposit aki he koe fui taki ako o ko maare ia ai ko hombo hanga o puke ho nau ni maa pea mo mai hen ke tau ki anu wai ka hi hala hen ka ku kai ke nau ilo ki ai o kwa hange ko to ko falu fa kwa o me o fa ngata ngata kai mau ilo ko mo fo mo ngā panke pa mo te o mai rewa o fononga he foi me he ko foi me mau inga ke fatau api o ku whaia mo panke o koe ke whaia mo whare lotu pe koe kala ngā whai mo panke pia koe mea koe ko mo hau hono hoko mai ho mo tau kei wha panke ke toko nia ka te whafoke tata anā mai pe koe neonga ho puri me he ni kau ke yongo mai pe hoko atu Fetuani ka tatu Malo mito siwa koe mea ia mahu inga koe e te whakakaukau pe o ku whie mau iai haki I pare pea whairewa fetu utaki mai pea e lawa rewa ke tatalanoa pea whairewa aiki I palani hange pe ko holago ane nai o te mā takirewa moutolu a take taki I hala ke hau ke mea koe o ku whie mau o ki ai o ku lahi apita ngai whaunga ia ke whakakakato aki ke mau hapare ka uki kai fo ke hange he panke e o talanga tōna ka koe. Ko albo he panke ke peseti e te au ai mea kou nau whie mau pe te nau toki lawa rewa tokone atu ka koe. Ko pau te ngatu e peseti mea kou ke mau ko tibi he kai ke nau lava na toto koni mai ka koe. Ka ko mo ko ka maua ka tau e pia pe ku pesete ni manoa pe pesete ono noa ngai mea ko ke mau ke whaia ke ngai te tanga au e tau o whingai ke kakato. Pia ta alu rewa ke pangai ai ko.
o koe kakai niu na eke mai, o ku moia hamo Senee tiki o mai ke ma Senee ke vai ano. Aia ko o atu pe ai tau kei mo ilo wahe atu ke lava ko ia ngai family. Ia ko ia pe ma siwa kai ke hoko atu pe. Io, o kou O mo whieto, atu pe, eh? io, o kou whieto kanga atu, tau hawe ni, koe fo i nofo anga koe ua hange koe kulawe ki ai. Pe oku kakato pe ia, whainga matakari, o kakato pe ia e kakai whanua, tuku whanua e ni, pe mo kau Australia me he weisite. Koe nofo anga e ua ku tau ia ai. Koe tau pehepe, koe tau wahe, tau nofo e ni, koe nofo anga e tolu. Whakatau o to api, koe te reni ki hataha koe ano api, pe koe te reni ki he pure anga. Ai kou tau ngā aki koe u government housing, pe koe u private. Ka koe fo i me aia o ku tolu. Pe koe ngā ua reo me polokalama ko o ke tala noa koe ki ai, pa mo ngā ua ki ai. Koe tau fofua tu uta koe ne kamata. Ke hata hai na ano api en, tau hao kato mi Tonga. Pe koe mea koe te tau fofua whai, koe tau tu uta, koe te rent private, pe koe te rent ke kawameni, pe te tau toki ngā aure me iai ke kumi hato api. Aia koe kānoan ke foi hala whanonga koe tolu ko tau whanonga ai. Aia tau pe, ko tau tolu kato e tau tu uta mai tau mātua, koe kia hatake nā hano api. Koe hange koe lau, koe tau hiki whanua mai, koe tau nofo whanua mai. Pea whairewa ngā ue mo osi hanga hi tau, pea ki ai ho tau api. Pea toki kamataro ke tau sio ke kumi api. Ka koku hinga ke tala noa nge Fetuani mo ho sio, me mo ngā ue ki e hau koe e tau kakai Tonga. Ai au tau pehe koe tau tuuta he nika ki ata nā no api. Tau maa o totongi rent ki e private pea mo e government. Tau fufua mai pia nofo i e private. Pea mei ai o tau toki apply ke government, e whahinga unau whi alu ke government, whahinga unau whi nofo pe private. Pea toki kamata re vai, o se hatau e nima ke hongo fulu tau kamata ke tau sio i he whakatau api. Pakoe, hange ko hau koe a ku hau he valu. O se kamata pe ke sio ke whakatau api a kakai Tonga he aho ko ia. Ai koe kakai o tau peheku osmai nau tau e nima, wanoa kamata ke nau kumi api. Kai kei toko lahi tā hape, ai nofo i e housing, pea mo totongi i e private property. Ka ke whai mua hao tā noa ke ai Fetuani ke anga o sio i fo i lele loloa atu koe ni, o ova atu me taimi kamata mo ngā ue ke Fakakaukau koe ni. Private, government, pea mo kumi api me kamata, pea mo tu e ao ni, pe whewhe ai fo i hao ko ia, ka whawhoket maro. Oia. Iyo. MALO apito siu koe hange pe koe ko ho whakamatala, koe nā tau hau kotoa pe kai kia hataha ki hano api. Tau o mai, pe koe tau nofo mo e whamiri, pe koe tau nofo pe ia tau tolu, o reni ki ha private pe koe alu ki ha real estate, pe koe e whare koe me he pure anga. Aia he fitu ngofulu i he valu ngofulu. Mati koe taimi koe fitu ngofulu mo e valu ngofulu, maa mai pe ke hiwa ngofulu, ki ke maa pe ai ngahi api i Senee ni mo New South Wales. Aia, na iai pe fo ke ngahi whamiri, na nau whakatau e nau ngahi api he taimi ko ia. Aia, koe ngahi whamiri ko he taimi ko ia, i he tainimi, o nau o si tuulelei nau tō, koe whanau, pe koe whakamopuna ko ia he tainimi, o nau o si sio tō ria i he lelei ko ia, na e kamata e he grandparents, pe koe nau parents. Pe koe taimia ko ia, na kei lau kilu pe.
Ma taha kilo, ua kilo, tolu kilo. Ko e tai nimi I Senee o lau miliona pe. Mare, Aia, o alu e taimi ke, o kai ke tu e hiki a e mau inga api. O hiki pe ia he aha kotoa pe. Aha kotoa pe, wala ki olu. Aia, patarewa ai whakakaukau whoko e ni I he wāwhe hongofulu, wāwhe tahataha, ke whai hato koni ki he kāinga. Makatunga pe he ilo. Mare. Pea, koe taimi koe he uraki kamata mai. Ai whai ngata a. Pea, na alu rewa o ngā ue I he city bank he taimi koe. Wāwhe taha wala, wāwhe taha tō. Ka koe whakaori ensi ua. Ai e accreditation I me city bank whakamui mui. Ka uraki alu auia o ai e accreditation ke u ngā ue ke right ke loans I city bank uruaki. Hangana tō ko ia ko conflict of interest ai foi mea ko. Mare, mare. Kaike. Hena kau hange pe hata puaki pea hau ko kitua o kamata rewa hono fotua mea o lere pe mei api. Lere pe mei api o se ta to pe to hiki mai rewe ki office. Ko e Liliu ko ia Fakakaukau. Hange pe ko ta topiko he ahoni Liliu e Fakakaukau. Mare. Ko Liliu ai Fakakau ai Tonga inga ke whinga I ki a hano ki pare. Pea toko lahi a pita ngai whamiri e tau kone hango fulu o osi ko tokoni ka ngau. Ka aku kei whai pe whoke tokoni. Ko ai koe ki he koe maa atu ki he whanau. Ko atun ki he whanau ke ngau e aki ai ngahi whainga maari e koe na kamahe mātua. Ka aku lava pe ia o tokoni ki hataha pe. Ange pe koe tānoa koe ane nai ko e kehepe ke Liliu e Fakakaukau. Liliu e Fakakaukau ke whinga I haki I pare. Ha urewa ke whai e talanoa, whai e whotutu, whai e palani. Pea, koe taimi ko te tatalanoa ai te usi orewa ki ho tuunga, o kuke I whe, o kuke ngā ue, o kuke hati po city. Angai mia kou whi mahe e panke. Pea, whai rewa ta palani, makatunga, ngai mia kou uke mau. Kone mau pe ko ia, whoki mai, hoka atunua. Mana tui, te umahi no ia ho situation, he ko hiko e Tonga au. He ko taimi ko whai e ko e tohi ko e ni, ai talanoa, ai e talanoa avke panke, te ai e talanoa ko e o kuongo le rei ki he panke, ki nau toi sio ke mea koe, mo mea koe. Oku koe mahalo koe tufa kata o mai koe ki a maua e whai e ngau e koe ni oku ia e ongo I fie ngā ue pia mo I kai ngā e whakahako e ngā e palani koe ia kamata mai fōki si ua na e koe ngahi tau mua ngā ue ko tō ke ia e paanga to make money Koe ta moe Pacifica Loans ke toko atu ka goe. Oa e toka goe pe ku ino how much o e struggle lea ku aha kotoa pe. Te hepe ke pao aho api pāmiri koe maha koe ia peka e te kapai te aha ki whewe taha ka toko hoka atu pe tatala noa. Io, koe ka venga buena hange ko kulawe de nai Fetuani ko ta holo he ngā I ta whaaki ai tuunga pia mo ngā he mea e ala lava o tokonia ke ho tau kā I ngā ke whakaloto lahi ke malawa ke nau kumi nau api koe fui te vito I mea maho I ngā ia ke lava
o taupe o kamata ke na unga au e ki ai. Oi. Ka koe mea nia o ko fie tuku atu ke whai mai mua ha tala noa ki ai e Fetuani. Koe katake. Io koe Oku atu aku ai anga isi o koe ni. He? Koe tau hau kamata he nofo a totongi reni ke private pe koe housing. He? Pe oku iai rewa ai toko lai a tau tolu ko inga koe tuunga mauanga paanga pe ko rewa ni e tau tolu o ku nau makatuunga e nau moui pe me he vahe me he pureanga pe ko hae whaahinga uhinga pe ko mea koe o ku mahino koe ka te au o koe e tau whakaukau pe he a tau tolu pe me he tokalahi pe o population ni in general. O ku whia maarie pe i e totongi rent. O ki he private i pe ko e housing i. Pe koe ke to ia ha to e hoha aia. Koe whakakaukau koe ke whakatau apia ko hangea koe ha whainga ki he wani. Ka koe mea koe o ko whaamu koe ke hanga mua hulu hulu mai e fo i Liliu koe e whakaukau me he te totongi private property. Pe koe government property. E te reni koe ki ai, ki he fwoi ngā unu koe, he koe fwoi Liliu tō onga mo ui whoka koe Liliu whakaukau hange ko tānoa. Ka koe mea koe maari e, o os mahina mai a, tau tānoa pe ka tau tō kautonga hange ko whakatātā. O kui kaipe ke tau lapa tō tuku hange e tau kawenga ki Tonga, kawenga whakalotu, mo kawenga ki he whāmiri, ko ngai fwoi kawenga lalahi ia. Tuku ke e tau tokanga a e tau mo ui whaka aho. Ai kou ke tala noa ke hanga ma o hulu hulu ma e tau fwoi. Ai hanga koe e whakaukau, e poini whika ulaki kou pehe. Hanga koe tau whakaukau e tau tōruia, i whope tau nofu pe e tongi reni. Tau siwa tau tōruia koe alu ke whakatau apia koe whengaia ki he vani. Ka oku malawa ke whakahoko, pe oku malawa ke ngā ua mbakai ke siofi le rei e patseti, pe hange ko tā noa oku ke ilo e tau umea whainga. Ka ke te anga mua hulu i mai fwoi ngā unu ko me totongi reni mo mea a te he ko oku whainga tā. Maru sai ke tau laki alu peke fwoi poimi ko ia. Ke tau alu me ai o whakatau api. I he whakaukau ia e kohiri, pana au hawa he waru ngofu o tupu ko usio pe ai kakaina na usi ngā ue mate ke whenga, ngā ue tolu, ngā ue whaa ke whenga ke kumi ho nau api pe ko skumo nau api na lahi kahe kakaia na usio ai na ue ua tolu e kakai koe na nau kumi api i he aho koe kai whai maha o hulu hulu mai ke nea koe ia kataki. Ia. Koe mea whoki o kai ke whai ngō fua. Ai fo i Liliu ko ia me he rent ki he whakatau api. Aia, koe uhinga pe, ko hi o maa ange pe ka pao te no for rent. Koe te hiki ko whakatau api, e aroha ke rewa o api o laka i he rent, tuunga pe he mea taha. Ka pau o si e te depositi. A ka pau rewa ulahe te depositi, e lama pe ia nei tatau pe a totongi rent. Aia ki he ngahi capital cities. Mahino pe e ma o lunga au pito ia i he taimi ko to rent. Ka koe whakakaukau koe ai whakakaukau ai kāinga. Koe hoko
I he taimi ko ia o talamai ai e he ounai api ke hiki me ho nau api ko hi e whakatau ia pe e to hiki hake ren. Ai ko taimi ko ia te ongo i ko ai. Ko hi ko taimi ko te hiki ai, pe ke te aha mea e foki mai. Ai ko te Mare. hiki peo ka mata fo o ren ka feitu. Ko te hiki, ko hono ki api, te whimau ki tae ke te hiki me Senee ni ki Meripoane. Mare. Te lama pe e kita o whakatau e api ko ia, mai se niti o te almoia ka feitu e taha o ka matai. Pe, ko te hanga o refinance o mai se niti e hiki ka feitu e taha o whakatau ha api ai, reni atu pe api a koe. Aia ko uraki Fakakaukau ia. Aia ko uraki lere ia ko asi. Ko hono ua, ko e lava ke te hanga o tuku ai ki i pare ko ia ki ha foha pe ko ha o fefine. Pali e ange e nau mo ui, e nau hoko atu. Tuk whakaka ua siua, ua mau he ka inga he tai nimi, o ne Liliu ai fie maalie, peko heko te koe no foreign o fie maalie. Great mo in siua mo. Aia koe Liliu koe whakaukau ai ka inga he tai nimi, o ku whaka ofo. Pea ku, o si whanongo pea ki he kaureka, mo puna e nau talanoa, nau fe talanoa aki. Mo puna, koe nau friends ka atoa pe foke family. Koe. Nau tala fe talanoa aki, o fe whaka ai aki, ke whingai, ke whakatau hanau ki pare pane. Mare. Aia, koe ngahi, koe whakakaukau siua, o Liliu. Pea ku lahi rewa pa moe tai nimi ai whanki i kulupu, aia ku i koe property education group, o ku nau aruhake me he Pasifiki. Aia tai nimi ai kulupu e wha. Mare. Ai he Mare. kulupu e wha ko ia, o ku kau ato atu kai Pasifiki ai ngai whamiri, nau hanga rewa o whai ai ngahi ako. Ako i ai kai ngā, ai mahu inga ko ia, e whinga i ke mau haki pare pare. Ai oku sio, oku ngā unu ai whakakaukau, ai ngai whamiri, me fo i rei polo koe, nai uia ki tau tolu koe, he tau e wanoa koe ko si, renders mo T folders, o whakatau e api, pia whakalelei ai credit report. O ko si Liliu e whakaukau ia he tokolahi, o ua te ke alo ai me anoa ia, ko hi e mau ai ho report, pia kai ke lava ai ngahi me alahi. I o maha ko ki tāna ki atu ia ki he ta whehu i uloaki, siua, o whapeo ku mahino pe. Whafofa au pito E tuku at peke toki. Io. Whafofa au pito Fetuani. Upe ke hanga o to e tānaki mai mea koe ni nai tatou talanoa ki ai pe pa ke hanga o whamāpopo mai ka kou whiate poini koe ni ka taki ke tānaki mai ki ai pe ta pa tatou ki whamāpopo ai pe koe haa o whare tau pe he ngā koe ai mawanga paanga pe koe vāhinga pe koe ngā oe ai tau kāinga pe koe toko lahi o kunau i he le volo loto pe moe ngā oe ki he lahi ki he reipa pe moe ngā oe i he ngā oe anga koe langa koe ngā oe he factory ka koe whakaukau foki o ku hange ko ku lawe nai, ka pau peu pe ha ka hai o ku reipa. Hange ko ku
o ka pau tau pehe o ku ne ma o hata hafe I he wike pe ngea o lahi. O kai ke whakaukau e tangata Tonga pe ko e tangata e malawa ke ne kumihano api. Ka koku ngā ke whai mai mua o hulu tau pehe, ko kuria pe ka pau ko e wāhenga tangata ko iau pehe ka hafe I he wike. A pe walunge au. Ko ngā ka ke ki hulu I mange ko ta whenga ni au au e ta ka anoa, he kure wolo ke he wāhenga ka kai, ka ko e pehe au, mahalo koe peke whakaukau ia e whiunga ke kamata ngā au e ke kumihanoa. Ka ia e tā mai e taha o ku wahe walunge au ia he wike, e loto lahi ia ke kamata whaha ne saving mo ne kumi ola nge ko ki moa, he Pacific Loans ke whai hawhare I mo mea he kako whe mau ke hanga moa o ki I hulu I mai ka pehepe ka ai e tamau ku me he walunge au pe e ne wahe ngā he wike, pe ko ia mono mari ke hanga moa ki he ko ta whenga ni ke kini atu hala ke sio pe ko hae a le volo pe o ke iai ho ngā pe te ke lava ke kumihau api pe te mo ngā au e ke kumihanau api. Pe ko e paketok whamapopo whaluku fua e pe ko ia ka anake ke pointi pa te tā whangatuku aki e Fetuani MALO ka tato ki hoko atu. Koi. Malo pito siwa. Pea koe poini maha inga a pito foki ani kau ke lawe mai ki ai. Ko paupe ke iai e te ngā haue. Pea e toki makatu unga rewa me koe lahi koe e no I lava e panke o mai ki a koe. Aia, ka paurewa ku ta pehe ko hataha au ku wahe taha afe. Ai ko ta whakatau hoa taha afe pa moe walungi au. Mahino pe ko taha afe e lahi ange se niti koe mehe. E o mai he panke. Lahi ange ia he walungi au. Ka koe anga koe he reality he taini. Ku whie maue ai wahea ke toi lahi ange I he tahafi. Aia, koe whaunga ko he tainimi o whake ngā ue, o ku kapau koe ongo mātua o ku ngā ue, pia o te ai moha whanau ku ngā ue. O ku whairewa si o whakaluku fua. Kai koe ongo mātua pe. Kapau he lava he ongo mātua ia o maue ai se niti ko ia o whie mahe pange ke lava I hawa haki pare pia tānaki mai rewa e whānau. Aia, ki he mātua kou toko lahi e whānau, lava le rei pe ai whakaamu ia koe ni. Koe mea lahi e taha o ku anga o whakaloto si I ai kāinga koe depositi. Aia, koe ngau e lahi ana e whai he ngahi tau koe ni ko osi, koe kumi hafounga e lava o tokori mai hakautaha pe ko hataha ke whakakakato o depositi. Ko pau peke ai hoki depositi. Ka ko pau he kaifo ke lahi whiunga ia, ko hia peko tau ngahi kawenga. Kumi lewa, koe ngahi whaunga, lava o whakakakato ai ke lahi whiunga ho depositi. Aia ku mau ngahi mea koe ni. Te ke lava pe koe o whakatau ha apartment, o kamata me ai. I Senee ni pe Meripoane pe I Queenslandi, ke he peke ai ha o saving, mano pa te lahi ake ai. E lava le rei pe o whae te tokoni. Pea e lava rewa he tainimi, o ku iai pe ai whaunga tainimi, hanga he panke o atu pese te ao. Io, ka kua paupe ke ai hoki staying ke totongia ke ngahi fees. Aia koe fees o pese te ua. Pese te ua tanaki ai moe tax, moe GST, pese te ua o mahu inga o api koia
o ku ke sio ko ngai mea ko ni ka pate ki alu ke o hu ke pangia tala oh te mo lava mai tau no kau e tā te pange o pe o ku ko e palani te fe o ke hau me ai aia he kai ke lava he ke ilo he wespeki ke ilo e national ko ni o ma ai ke no vai ka mau ko ma ngau e te fito ngau e ko ke tokonia tu ka mautolu ke whakakakato ai misi koe ni e ku ko e misi ai whenga koe ni ke whakatau haki i pare pare mahalo koe tānaki atu peia e ka kohono whakamao koe kehe pe ke liriu e whakakaukau hange pe koe a koe tā tōpiki liliu e whakakaukau nei he nofo rent ke whenga ia ke whenga ia ki pare pare ko liriu pe whakaukau e ko ia hau koe ke whai e atala noa ia te ta whai rewa e ta whakotu utu mo e ta palani te rewa ki ai e mahina fia e mahina e ono e mahina walu e mahina tahaua pe a au ke mea ko kou fia mau koe ke mau ko hika lava o whakahoko ngai mea ko ni lahi apito ngai whamiri ko o si whai e tokonia ki ai i he o mai na kai ke aha whakakaukau ia e lava ka koe atu koe ngai whounga pe aku whakaroto lahi rewa ka nau tōru ta koe e lava pe mui ne moka lawa ne nai aku taki rewa ni maa whae lue neongo o guai ai whanonga ni he ulo whanonga ni he no ka te ta whanonga pe ki hau ki he mea koe ni ki mama popo pe ia fini pa at pe whamalo te koe he tuku mai whakamarie pai no Afrika waki pe mo e topiki mahu inga ko ia me e whiaf koe ni ai aha koe ni ko ia pe malo Kataki. Iyo, nei ke iyo, ka kuke hanga wha maapo opo mai kataki penei ke miuti e ane. Ka kuke hanga ko wha maalo atu hanga wha maapo opo mai, o ke hanga wha loto lahi i mai, ko tuunga wahe ngau mahu inga, ka toi tānaki mai ki ai, mahu inga ki ai saving, pa mahu inga ke kamataki wha maapo opo mo ui, ki alu he fo i hala koe te mau whanonga ai he koe kai ko hange ko ta noa o koe ke whai ngō fuaka whe mau ke ai o mea liliu ke malawa ai ke whahanga aue ke iaha pare pe aku malawa pe he mahu inga ke ai saving mahu inga ke ai tau pe he ka pau tahawhe pe toi lahi ake wahe ngā e wike iai mo fo i saving ka mano pe lahi ake ai ke tokoni pe teu mau pe ai alo e whono ngā ko i ngā he kupau ke whai ngā au e lahi pe mo tuku mo ui ke a o ke fo i kau mua ka koe mea o ku whawhie whia o mo i hena ai Pacific Loans ke toko nia ho tau kakai mo tataki he ku o ku whainga tā ia pe si mate pe whainga ni ka koe mea ulawa ke fōu pe he pe koe mo ngahi hala o ku hu hala pālawi alu hala kai ange koe ka no koe tonga kai kei lere pe he highway pe ngā ue wha, ngā ue ni mata koe o te hai mo tokon pe se te au mai panke mo pureanga he ka koutui te ta alu atu pe e ta ta noa he ka venga maho inga koe ni he koe mea maho inga koe hiki iai ai tu unga
nofo tu unga whaka ekonomika tu unga mo ui o tau kakai i he nofo murinika kou. Ato ai whakamaro lai ke te koe, i he mao whenga maari e, pia makamata e ta polokalamaka ta toki hoko atu, pia ko ato e ma ofa ka ki moutong ko tō pe o ku mou mea mai ka te ma ta tau atu he ka tau toki hoko atu. Malo. O whātu Fetuani. Malo Bitsu.